U Mozaiku Radio Crne Gore govorimo o tome šta rade i kako se u novonastaloj situaciji izazvanoj pandemijom virusa korona snalaze oni koji su nisko na ljestvici dobrog života, kao i oni koji o njima brinu. Pitamo se gdje su danas djeca ulice i šta se sa njima događa. Da li je COVID-19 uticao na njih i koliko im se pažnje posvećuje? Takav odgovor nije baš lako dobiti, ali će nam pomoći u Nikšićkom defendologija centru za bezbjednosna sociološka i kriminološka istraživanja, čiji novi 9. broj stručnog časopisa obrađuje temu prosjačenje djece. Gost Mozaika Radija Crne Gore putem telefonskog uključenja je predsjednik tog centra, magistar Slavko Milić. Dobar dan i dobrodošli u naš program, gospodine Miliću. Dobar dan, pozdravljam vas i vaše slušalce i nadam se da ste dobrog zdravlja i dobrog raspoloženja kao i uvijek. Hvala vam, potrudit ćemo se. Riječ je o djeci koja su u kategoriji ugroženih. Koliko su ona prepoznatljiva? Pa ja bih rekao da ste vi jedna od rijetkih medijskih kuća koja je pokazala interesovanje za djecu ulice. Postavili ste prije svega jedno jako važno pitanje, gdje se danas nalaze djeca ulice i šta se sa njima događa. To pitanje nismo dobili odavno, jer prosto se stiče jedan utisak da se djecom ulice apsolutno skoro niko i ne bavi. Djeca ulice se nalaze i dalje na ulici. Izložena su, kao i mnogi naši građani, brojnim opasnostima. Međutim, ovo su djeca. Njihov život je jako težak i mi smo kao organizacija pokušavali da u prethodnom periodu činimo veoma važne i značajne korake kako bismo zaustavili, da kažem, što više i u što većoj mjeri njihov izlazak na ulici. Međutim, djeca ulice su i dalje bila na ulici. Mi smo pokušavali da pomažemo njihove porodice na jedan materijalni način, što kroz sredstva za higijenu i dezinfekciju, što kroz hranu koju smo obezbeđivali kroz naše dugogodišnje donatore Save the Children u saradnji sa Crvenim krstom, Centrom za romske inicijative i nekim drugim pojedincima koji su pokušavali i pomagali u jednoj manjoj mjeri. Nažalost, problem djece ulice nije zainteresovao mnoge, iako smo pokušavali da obezbjeđujemo sredstva od nekih donatora, a evo to sad i radimo kroz neke aktivnosti za predstojeće novogodišnje praznike, ali nažalost uz naravno razumijevanje krize ipak mogu da kažem da sam kao predsjednik naučnog odbora ove organizacije razočaran postupkom pojedinih privrednih subjekata, firmi i ljudi koji apsolutno ne žele da pomognu i vrlo rijetko se odlučuju na pomoć. Nažalost. Koliko je danas takve djece u Nikšiću prema registru kojim vi raspolažete, vaša organizacija? Evo, zanima nas u kakvom su stanju, sa više detalja, koje su starosne dobi i polne pripadnosti i na koji sve to način brinete o njima. Da podsjetimo naše slušaoce, mi smo i minulih godina pažnju posvećivali ovoj temi. A jeste, naravno, Nikšić je još prije nekoliko godina osnovao dnevni centar za djecu i porodicu, odnosno dnevni boravak za djecu sa problemima u ponašanju i naša ključna ciljna grupa, između ostalog, jesu i djeca koja žive i rade na ulici. Mi u Nikšiću imamo nešto oko 25 djece koja su maltene svakodnevno na ulici. A jedan broj djece je na ulici povremeno u nekoj prvoj fazi, kada je ona prva faza COVID-a bila u martu i aprilu, nekako smo uspjeli da sa roditeljima i onaj medijski pritisak i strah koji je bio i one sve zabrane kretanja i izlaska su doprinijele da djeca ne u baš velikom broju budu na ulici. Međutim, kako je došlo do opšteg, da kažem, olabavljanja situacije, djeca su se vratila na ulici i oni vrlo često borave na ulici. Mi sada u dnevnom centru imamo aktivnih nešto više od 150 korisnika koji, da kažem, ima različitog pola. Imamo jedan broj djece koja su uzrasta između 5 pa negdje do
17 godina i mi pokušavamo da kroz sve ove naše aktivnosti i neku podršku koju pokušavamo da obezbijedimo, pomognemo da zaustavimo koliko je god to moguće izlazak djece na ulicu, ali opet kažem, to nije jednostavan zadatak, mnogo je teško to obezbijediti jer njihove porodice, kada razgovarate sa njima, kažu da su oni gladni, da su u lošem zdravstvenom stanju, da ne mogu da dobiju lijekove, neki od njih nemaju regulisana dokumenta i slično, tako da su to sve neki problemi koji prate život djece na ulici. Da, vi imate zaista podatke i o njihovim roditeljima, ostvarujete redovno kontakt sa porodicama djece ulice i možete nam saopštiti o tim zajednicama iz kojih dolaze, šta ih karakteriše, koliko su brojne, kakvog su zdravstvenog stanja, kako i gdje žive, u kojim uslovima. Da li je neko od njih negdje radno angažovan? Imate li informaciju, dobijaju li podršku od lokalne samouprave, od Centra za socijalni rad i Crvenog krsta? Pa ja ću vam reći da smo mi u prethodnom periodu analitički negdje da kažem pratili sve ovo o čemu ste vi razgovarali. I mogu vam reći da je opšte poznata činjenica da porodice djece koja žive i rade na ulici su dosta slabog imovnog stanja, dakle vrlo siromašno ispod najniže granice siromaštva. I vrlo je teško zaista obezbijediti neke osnovne stvari koje su neophodne da bi se preživjelo. Romska zajednica također vrlo često sada ima probleme jer je njihova osnovna djelatnost između ostalog bilo sakupljanje sekundarnih sirovina i slično, tako da su u onoj prvoj fazi COVID-a, nešto sad se to malo popravilo, nisu se mogli baviti sakupljanjem sekundarnih sirovina, a sada se, da kažem, nečim i bave, ali je to iskreno da vam kažem vrlo teško i mi u svakodnevnom kontaktu sa njima dobijamo povratne informacije da je jako teško i da mnogo teško žive i tako dalje i da se mnogo teško preživljavaju ova teška vremena ekonomske krize koja je vidljiva u cjelokupnom crnogorskom društvu. Koliko su im dostupni ljekari, medicinske službe? Znamo, gospodine Miliću, da je ranije bilo problema i sa njihovim zdravstvenim kartonima, pa ste intervenisali i rješavali tu situaciju ili te situacije. A mi sada posredujemo koliko je god to moguće u nekim situacijama kada se događaju potreba za nekim ljekarskim pregledima. Za sada nismo imali odgovor zdravstva u smislu da neko ne bi mogao i ne bi mogao biti liječen, što je jako dobro. Dakle, svi su dobili preglede, makar u Nikšiću, ovo što smo mi uspjeli da saznamo, dakle, ko je god imao potrebu, on je pregledan, ali naravno situacija je dosta teška, jedan broj djece i nema zdravstvene knjižice, niti njihove porodice, tako da je to jedna barijera za njih, strah da oni ne mogu da se pregledaju i da oni ne mogu da, pa je onda potrebno, da kažem, širiti te informacije među njima, da nam se obraćaju, da mi pokušamo da im posredujemo i pomognemo da budu pregledani, tako da smo mi u prethodnom periodu, nešto prije COVID-a, imali dosta korektne sastanke sa predstavnicima Doma zdravlja i opšte bolnice u Nikšiću i uspjeli smo da se njima dogovorimo i taj dogovor je naravno ispoštovan u potpunosti, što je dobro i sada, koliko je nama poznato, nema nekih većih problema. U pitanju je kompleksan zadatak i nužno je djelovanje brojnih struktura, pa u vezi sa tim i razmišljamo o podršci, o trajnoj i kvalitetnoj saradnji kada govorimo o djeci prosjacima. Tu bi trebalo da pomogne lokalna samouprava, centri za socijalni rad također imaju važnu ulogu, a nadamo se i Crveni krst da može izaći u susret tako socijalno i društveno ugroženim osobama, posebno djeci. Baš vam hvala što ste me podsjetili na to pitanje, jer sam to ispustio da kažem da je zaista Crveni krst od početka pandemije veoma aktivno radio, rizikujući svoje živote svojih aktivista i vjerujte mi doprinio u značajnoj mjeri da pomogne defendologiju, da i mi, pošto je u jednom periodu bilo zabranjeno bilo kom drugoj organizaciji da dijeli pakete i humanu pomoć, oni su zaista nam pomagali
činili su i svojih resursa da pomognu takve porodice, jer ja sam i prije rekao, mi imamo djecu koja su u potencijalnom riziku. Nije samo stvar u tome da su to neka djeca jer koja su non stop na ulici. Takvih ima, rekao sam, nešto oko 25. Ali je problem što mi imamo jedan broj djece koja su povremeno na ulici i jedan broj djece koja su u potencijalnom riziku. I to nije nimalo jednostavna stvar. Mi moramo pratiti jedne i druge. Što se tiče opštine Nikšić, Centra za socijalni rad, mi smo imali, da kažem, jednu korektnu saradnju sa njima. Što Centar za socijalni rad je pomagao porodice na naš predlog u mjeri u kojoj je to bilo moguće u tom trenutku. Tako da zaista ne bih mogao reći da je neka pomoć izostala, ali da kažem, znate kako, kad sipate u rupu bez dna, to nije nimalo jednostavan zadatak, jer jedan paket koji dobije porodica, on može biti brojnoj porodici kao što su romska zajednica, odnosno ova djeca koja žive i rade na ulici, oni imaju brojne porodice, najčešće po 7-8 članova, najmanje, nekada i više, i takvi paketi koji su u vrijednosti oko 20-30 eura, to je, vjerujte mi, vrlo, ovako da kažem, skromno za njihove uslove i može im biti možda nekoliko dana. Tako da je to jako problematično i eto, opet kažem, želim naglasiti da smo i mi u saradnji sa Save the Childrenom, njemačkom organizacijom, Centrom za romske inicijative, Crvenim krstom, opštinom u jednom dijelu, da kažem, pomagali i do sada smo, koliko je meni poznato, podijelili pakete u hemiji i hrani u vrijednosti nešto više od 30.000 eura. Situacija jeste zaista teška kada je riječ o djeci ulice. Međutim, ipak se nameće i pitanje obrazovanja. Znajući šta zakon kaže, da je osnovnoškolsko obrazovanje obavezno za sve. Kakve informacije imate tu? Tu je, vjerujte mi, stanje, da kažem, dosta teško kada je u pitanju obrazovni sistem. Ne zbog organizacije obrazovnog sistema, nego prosto zbog jednog teškog života romske zajednice i nedostupnosti tih online formi, elektronskih formi. Tu je bilo u jednom periodu jako teško. Međutim, ja moram naglasiti da je to učinjeni su određeni pomaci. Na primjer, što se tiče nas, mi smo neprestano radili sa djecom na tome. Dakle, djeca su dolazila u manjem broju, poštujući distancu, naravno, i sve druge epidemiološke mjere, i mi smo tu radili sa njima na domaćim zadacima, na pomoći, na različitim drugim aktivnostima, ali naravno i neke druge organizacije su radile na tome, na primjer Centar za romske inicijative, koji je naš partner također, to sam rekao, pomagao kroz neke druge projekte i angažovao je bio ljude iz same zajednice koji imaju srednju školu ili fakultet da budu u online nastavi i da imaju potrebu i obavezu da svakodnevno obilaze jedan broj porodica koji dobiju zaduženje u naredna 3 mjeseca, i mislim da taj projekat još i dalje traje, dakle do nove godine. I djeca dobijaju informacije, pomaže im se u savladavanju nastave i meni se čini da to daje dosta dobre rezultate. Vrata dnevnog centra, defendologija centra u Nikšiću svakodnevno su otvorena, kako smo informisani, naravno poštujući sve mjere i preporuke stručnjaka medicinskih. Mi zaista vodimo jako računa o mjerama epidemiološkim i svim preporukama nacionalnog koordinacionog tijela u prethodnom periodu. Naravno i sada ćemo uvažavati sve one mjere koje Ministarstvo zdravlja bude donijelo, tako da ćemo se truditi da poštujemo mjere, ali vjerujte mi, i zato su potrebna ogromna financijska sredstva i to nije baš jednostavan zadatak, ali eto, nekako uspijevamo da pored svih problema sa kojima smo se suočili u radu dnevnog centra, a imamo neke koje ne biste vjerovali, jer evo negdje sada do nove godine bili otkazni rok za prostorije u kojima se nalazi dnevni centar, pa smo uspjeli da to prolongiramo do sljedeće polovine naredne godine,
što je jako veliki problem. Zakupac traži od nas da ili kupimo poslovni prostor ili da iselimo iz njega do polovine sljedeće godine. To je za nas jako veliki problem, a mislim da će, ukoliko dođe do toga da prestane rad ovog dnevnog centra, to biti jako loše za djecu ulice i ugasit će se, nažalost, jedini dnevni centar koji postoji u Crnoj Gori te vrste, a koji, vjerujte mi, doprinosi u ogromnom broju pomoći i porodicama i djeci i sl. Društvo bi zaista trebalo da ima razumijevanja za takvu situaciju. Pretpostavljamo da je riječ ipak o visokoj cifri otkupa ili nemogućnosti da pronađete neki drugi adekvatni prostor za rad i za prihvat djece ulice. Evo, naročito je usložnjena situacija minulih mjeseci uslijed pandemije virusa korona. Pa pretpostavljamo da mnogi razmišljaju kako se snalazite i šta je sve u opisu vaših aktivnosti ili projekata u ovom periodu, osim ovog što ste naveli. Mi ćemo pokušati da uz partnerstvo Save the Childrena pokušamo da na neki način, makar djelimično, riješimo pitanje te financijske konstrukcije. Mi smo pokušavali da i do sada nešto radimo po tom pitanju, ali nažalost veoma loše je stanje kada je u pitanju ova ekonomska kriza i to u značajnoj mjeri doprinosi da se vrlo teško dolazi do bilo kakvih sredstava, to predstavlja jako veliki problem. Ali eto, vjerujem da ćemo uz pomoć i lokalne uprave ili eventualno države doći do nekog rješenja. Evo da kažem da je to bi zaista bila velika šteta, a mi ćemo se truditi da ne dođe do toga, ako i kako to bude moguće. Nadamo se. Vratimo se, gospodine Miliću, kratko časopisu koji izlazi 2 puta godišnje, a vidim da ste, promovišući ga, zahvalni međunarodnoj organizaciji kao i Evropskom defendologija centru iz Banja Luke, pa koju riječi o toj saradnji sa organizacijom Save the Children i defendologija centrom. Kao što javnost uopšte zna, mi već godinama unazad izdajemo naučno-stručni časopis koji pokriva veoma značajne teme iz oblasti kriminalistike, kriminologije, bezbjednosti, odbrane i zaštite, odnosno defendologije, i mi smo ovaj 9. broj posvetili upravo temi prosjačenja. Ta tema je od velikog značaja jer smo smatrali da je upravo i ono vaše prvo pitanje u našem časopisu, šta se događa sa djecom ulice i gdje se ona nalaze, da li neko njima vodi računa, u kojoj mjeri i da li su njihovi životi ugroženi i jesu li u opasnosti. Tako da smo u tom časopisu obuhvatili jedan značajan broj radova koji će se uskoro moći preuzeti na našem sajtu defendologija.mne.com i defendologija.mne.me. Tu ćete moći preuzeti časopis u cijelosti, odnosno sagledati sve one brojeve, odnosno radove koji su objavljeni u časopisu. Mogu reći da je ovaj broj izašao zahvaljujući, kako ste i rekli, organizaciji Save the Children i Evropskom defendologija centru sa kojima imamo jako dobru saradnju. Mi smo sa njima radili na pronalasku autora koji su relevantni, kompetentni da na neki način govore o ovoj temi, jer ovo je jedna tema o kojoj ljudi ne znaju, prosto se bazira više na nekakvom prvom utisku koji svi imamo kada gledamo djecu ulice, znamo da su siromašna, znamo da su sad nekim problemima druge vrste, ali nažalost nekom dubljom nekom analizom ovog fenomena, ovog problema, zašto dolazi, u kojoj mjeri društvo može biti krivo, zašto dolazi do toga i tako dalje, mi se upravo u ovom časopisu bavimo tom temom. Tako da ovo je sjajna prilika za kriminologe, viktimologe, pravnike i tako dalje da mogu da se upoznaju sa tim i naravno da dobiju neke informacije koje su bitne za njih u nekom budućem radu. Vi tekako pratite i iskustva u okruženju i sarađujete sa kolegama i srodnim organizacijama. Naravno, to je jako bitno i od jako velike važnosti. Jer mi prikupljamo i određene informacije i njihova iskustva i gledamo da mi ne bi pravili greške koje je već neko prethodno pravio. Tako da je jako važna saradnja koja je, da kažem, malo i otežana bila sada u posljednje vrijeme, ali eto, zahvaljujući, opet kažem,
ovim dvijema organizacijama to je napravilo jedan jako dobar iskorak i mi smo uspjeli da obezbijedimo dovoljan broj radova i da taj časopis izađe iz štampe prije nekoliko dana. Eto, imat ćemo priliku i da ga pratimo i da čitamo taj časopis i u digitalnoj formi putem adrese koju ste malo čas saopštili, a za kraj ovog razgovora možete i ponoviti ako želite. defendologija.mne.com i defendologija.mne.me. Nadamo se da ćete biti dalje uspješni bez obzira na sve probleme sa kojima se suočavate. Vjerujemo da će se uključiti još neke strukture iz države, organizacije kao i pojedinci da se riješe problemi djece ulice. Vama mnogo hvala na razgovoru u Mozaiku Radija Crne Gore. Hvala i vama i veliki pozdrav za vaše slušalce. Hvala i prijatno. Poštovani slušalci, naš sagovornik bio je predsjednik Defendologija centra u Nikšiću, magistar Slavko Milić.